La présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Carolina Sequeira, et son Parlement ont voté à l'unanimité le déploiement d'un contingent de 400 à 500 soldats. Dans le nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Offensif, les troupes angolaises rejoindront les forces armées clés d'autres, déployées pour stabiliser les zones en proie à la violence dans l'est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda pour rencontrer le chef de l'État angolais, João Lourenço. Cette visite intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Le ministre d'État et chef de la maison militaire, Francisco Furtado, a donné un compte rendu ao presidente João Lourenço que o ajude a reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança do seu país. Falando à imprensa, quando saía da audiência com o seu homólogo angolano, o presidente da RDC deixou claro que veio a Luanda para apresentar a João Lourenço o ponto de situação existente no seu país e o plano para a saída da crise que está a reinar neste momento naquele país vizinho. Como sabem, desde que assumi o poder, tive o engajamento de deixar uma porta aberta com Angola para nós podermos consultar permanentemente com vista ao reforço dos laços de amizade e de cooperação existente entre os nossos dois povos. Realçou Félix Tshisekedi, que reconhece que a atual condição técnico-militar de suas forças de defesa não lhes permite travar o terror gerado por diferentes forças. A autorização do Presidente da República sobre o envio de